Yebo sanibona abukela bakhona emakhaya nginibukela kuma channel kaMthandazi Dlamini. Dlamini okhuluma ngomthandazi. Nganza kwethu alikhe libi. Ngibonga inkosi mayisasigcinile naniphiya kula bakhona emakhaya inkude kude. Ngasho ngathi kukhona okunye okuzayo. Nganza kwethu namhlanje sisakhe enye into lapha ekhaya nansi nje endishini besabuza abantu abadala bayayivuma yini. Uma wesifazane wayisebenzisi isichelo ngaze ukuthi isichelo nasi ngiphethe isichelo namhlanje sekuchela ekhaya phinde futhi bethele ngaso sigade umuzi mosebenzisa khasa khandla elibovu ushaye ngelithi kanje eziphambane inalithi mangabe ekhaya uyantshontshela noma ukwantshontshelwa usifaka emantini usenzisa ebusuku kuphela hayi emini bese usitamatisa ngomkhonto bese uyakhuluma ukuthi la khanga ngilahlekelwe imoto yami ngilahlekelwe ifoni ngilahlekelwe imali ngilahlekelwe impahla labe kumekho le moto futhele khona lesichelo sakho hlasa nemande nje asekhaya sikuthele lapho uma bekhaya ningakhonela kahle ekhaya nje yilwane bayinthakatha ipoko yinini sikusifaka ekhathe emantini usitantisa ngomese bese uyakhuluma yonke into oyifuna ungabizi igama lomuntu ngoba awufelwa ngumuntu lapha nganza ukuthi sakhe enye into eyakhiwe lapha isiwasho samampela lesikhandwe ngenye indlela hlanzwa into eyiningi ehlukahlukene nawe linkenhlwe izibhobo ezingapheli uma ngabe lo muntu ufuna afe nakho asisho ukuthi abantu mababulalane kodwa le ngikuphethe la nendele ebhlungu ukuthi uhlele ekhaya lakho umuntu afika akutshontshele la nganza kwethu uyaphila lapha akusiyo kwenhlanhla wekugada umuzi wekugada impilo yakho kade bungwe bakho uma kukhona abahlukumezako bamba la kodwa sasongakhala ngisho ukuthi umfowabo Dlamini ungithathisile ngithanda ngifuna nina nginisebenza impela ngikhiphe yonke imfihlo yami nansi ngiyakhila lapha nganza kwethu ke kuyadula nganza kwethu lokho kuyi 500 rand 500 rand lokho awukusebenzisi konke angaphela even 5 months ukusebenzisa le nto awumkhele umngane wakho mabe ntshontsha imoto buthi mathaya imoto bayibhake khona ukhe inhlabathi yakhona ufake ebhakedeni bese ukha ipunzi we3 noma sebesinye spoon la ufake phakathi bese uyakhuluma futhi lapha bele moto khona ebele moto akumele le moto ihambe kuphela 3 days nale kucala lesibili lesithathu ufuna iphenduke le moto noma kanjani mabe untshontsha inkomo noma imbuzi noma yini kusilwane ikhala ukhe inhlabathi yakhona uhlanganise bese uyakhuluma uthi ngifuna inkomo tami tibetwini methi imbuti tami okuthethe nakumbona vele sobala ngamana ahlanya nje ngomcondo kodwa ungajayeli ukubulala nganza kwethu nami ngiphethe la angikwazi lapho umuntu mase abanjene izinto lezi ekhandwe lapha kodwa ngiyakwazi ukukwakha kodwa kumlapha into engayazi ilehla ibhekiswe kuphi asiqonda ukulwa nabantu kodwa ke siqonda ukuthi imizi esihlala kuyo ibe nesithunzi ivikeleke isichele sinamandla lesi sibhaliwe lapha ngathi isichele naso sibhaliwe nasibona mos si500 rand isichele lesi mabona bulawe la nguye lo mabona bulawe okade Dlamini umthandazi Dlamini umthandazi kuyalilwa noma futhi kuyakhalwa kulowo muntu sokubhekana nawo noma kulowo muntu osabhekana impilo yakho kubo bayakhala masocala sokuthi umphethe ngalento yami chela ebusuku ukhulume sebenza umuzi uyomthola ebaleni umthakathi uyafa nakanenkani olwa nawe uthola umthatha emile ekhaya bana phesha sidiyandiya kwala akho angazwenza yini akhala ngisho isikhova nombala asikwazi la ekhala khona uphethe le nto sifuna zama ukuthi sibiyele kuphi esintwini sethu uthi epolice station nje ubushaya induku yakho ngiyayithemba inamandla kakhulu ungangasho ukuthi nihambe inyanga nathandazi nezangoma dlala ngami zininto engasebenzi le khandwe ngimini ngiyakwazi okwami ube mhlambe lahamba khona angikuvimbi kodwa ngithi la basobhala 500 rand na unaye ketholakala lokho ngiseqititif mihlala umthandazi uDlamini lapha ina sport neli spread ukhona Mr Yilwane sesakhile lokho that from Mr Yilwane takungiyashona le nto le akuchaza ukuthi usinisa kanjani uma ungakwazi uzokwenza ungakuthenga uma nenhliziyo enhle ungakuthenga ngoba kusakuzawukhanya sobona umuntu asasangene asansengile into lebona mangazi khandwe ini lapha umuntu oyobona nje inyoka ebusukilela angazi inyoka ebuya ngalokuthi abantu bathatha emakhaya ebantu uyobona inyoka athomba ngemoto yakhe abona inyoka iphendula phakathi emotweni yakhe noma umsebenzele lento le ayisiyo yekudlala ngoba udlala ngayo wena iyokulimata
uma wesifazane kufuna ngazuthi bongacela umuntu wesilisa akusebentisele ngoba akufuneka uyibambe nje lemasifazane ngoba so uyicithe phansi. Ungacithi phansi imbukelo khona ekhaya utawukopha. Noma wesilisa ngavuka umphambili ngoba kuhlanzwe enye into la eyingozi. So noma uthi ukufaka amantinje kuphenduka amandi masinyane. So ke niphathe kahle ngane zakwethu sena case stress esinamandla esisebenzayo kulabo abathanda ukutshontsha, abathanda ukuganga, nalabo abathanda ukuloya abantu, ukuthakatha abantu. Khuluma ukuthi ufuna kwendakala ini la. Ukha spoon, selekhathe endishini, hamba ugeze emgwaqweni, uhamba uthele emgwaqweni hamba kwada imoto. Uthi lo ulandela mina impilo yami ngifuna bangekho. Siyazwa ngathi uzokwenzeka ini lapha. Imbukelo khona ekhaya. Abahlangene ngawo baphambana bona bodwa. Yohlukumeza hlupheka impilo yakhe yokaza yofa umuntu uma kwambambela le nduku le ekhandiwe. Ibiya kude le nduku lena kude. Ukho lapho ngakahanja khona. Inkosi nibusise labo khona emakhaya. Ngisephethile ehlala MTHANDAZI Dlamini. God bless you. Thank you.